Beluak me Acholi. Amira wachokati kamaleng ni chunya yom tutual menero Rudy. Menero Rudy Piera ngwen kodo tie magu ripeka chiel itetela pa rwot Apire Santo. Man rwot Apire mea tiak. So chunya yom tutual enu ye is the only way to go. Tinerne one weng kong dong kite Rudy dujume ya Acholi wa ye teach ke rwot Santo Apire. O wego rwot Santo Apire o telwa dong kong. Pien ya dawa all. We are really sick. Kitetela pa rwot achana. So uchakatin rwot mea rwot achana mier wanen cho rwot pa yera ento pe la wirudi pa Acholi. Rwot achana winya mabe in pe tie la wirudi pa Acholi inti rwot pa yera meteke kunu. So one machala Acholi pe wabi ye nyibo ming mo keken. Pe wabi ye nyibo ming. Pien pero uberka time iloba Acholi ba duong adada pe mwaka makaro piara rio in iberi lingo ko mot pe timo gin mo keken. Pe timo gin mo keken iberi ka lingo ko Acholi kiberka nego gi ya pa kar maduong ta ngom kiberka yako ne ba duong ya Acholi in macha ruara chana you did nothing. You did nothing completely under your leadership. Chala we Rudy me Acholi. So timbe in pe moga e office mo timbe o mot metal work mo kwarke e office pa la we Rudy me Acholi we kenyu cher mette ki bedo ruot me pa yera ento pe la we Rudy me Acholi. You can no and nobody should think ni anywhere imposing a ruota chana e koma Acholi me ber chala tera pa Acholi. No. One machala Acholi dong bakanyo tim maraju pa chana ka chil ki kuo ki chamo chana ki tim mugo maraju ni dong kwe ukaro. So we need ngat mukene kong doko telwa. Yes. Pien ruot ngomar ma petwer winyo koko pa anyoli ne petwer winyo koko pa juma en telo gi ento mirni I win koko pa iye. Piu joga ne ni keken ka nguru winyo miero cham mir win en keken ento wan machala Acholi pe ye winyo peko ba mo keken peko mo ken manuti ka timi ya Acholi nyu nek mati timi ya pa kono ngom ko badalu ti ya ko de kwene nyu ruora chana lingo mot. Ichamo romo ba ichamo office romo work that office alone. Unyo ka futgiri tabani iltwer mete ini mete me bedu kenyu pat ibi neno ala wachidi wan wati ibine komichelo wildfire. And we shall use all tools men and in ruara chane ki office. Ti wijenewe. Wabi tiu ki tools weng men and in ki office. So chida yom tutwal men repe per Rudy Pierre ngwen ma padi ite rot pa igenete leadership pa rot Santo Apire. Chala we Rudy mamekwa uchakatin wan machalu tiana Acholi duju mawati wagonyo wati kama pat ki lobo Uganda wamier wa wajatini one we are so happy pineno leadership pa rot Santo Apire. Alors petwer bino one in a day eto wa ye ko do teach ki Santo Apire wa wego en ubed la tela mamekwa. Bien kau kwar ne ma rot olia ayam tele one mabe we are still even very optimistic. We are still optimistic ni rot Santo Apire betwer tele one mabe. Charo kit mayam wone rot olia utele wan mabe. Wangeo mabe ni kabaka kabalega took refuge in attack against rot olia. And later he was betrayed in Lao. But gin matie America kene I will welcome repe. Kidong bene lok bukene matika miero wajene ati ere yeni ripeka ti mate o miero Rudy me ya Acholi wengo nem yo kid me ripeki Rudy mati South Sudan Rudy mati I Congo. Pien this time we need the Luo itself to be united and more united. Pien one macharo Luo wati over 18 million mawatwere yabu country madrip mapelare. So when we are united we can do anything. Konen kongba Tutsi any. Tutsi Bahima, Tutsi any, they are less than even 4 billion, but good leading Uganda for over 38 years now. And they are less than 4 million. Manyute, one machala Acholi, when you one machala duo mawati over 18 million ni. Ngo ge wan ripe.
kit gi modo teme maraj ni wa fonyu ne me kwayo kije kinwa wa chago nero yombe ripe chunya biberi yom kam nero ni la wi ruodi ma me kwa machala chuli me achuli machalo rwot Santo Apire tika chero ka rwat ki rwot me winki vul rwot me ipa jok rwot me ipanye kwaro rwot me o magwi kachil ki kabedo mukene ko tuju chala goro ki kokwe magiti South Sudan gin ma wala mir eno wa mir di ripe ubed matek ikin wan machala chuli ripe ubed matek ikin wan machala chuli en wan machala chuli umir wanero ni gin mo matwer chwado wana nyim mapat ki ripe peke so food I waju loka doka no to ni wa ol kitela pachana dok pe bo mir nera chala dok gin mo ki ken macha ma ruora chala ti ye wan machala chuli wen we must boycott it we must boycott that gin mo ki ken manya chala nyu chia chala ti ye we must boycott unyuwa jemu ile lumugu wan pe bo mir gin mo ki ken mati associated with rwot achana kadu kong ruora chala dok pe mete kachel ki udungi muzee mugu badugu bab chelu dungi kilu NRM muguni let them continue wabi neno ka rwot ukeka dret ruora chana kachel kel kilu dungi ruora nega mugu eni magiti gime ber kanao ke lemu chama upor kite mecha pa NRM wabi neno ka gendo gidit lo Acholi awaja ti chingchani Acholi did lo NRM and Acholi did lo gamete mokiken because Acholi was there before any government. And Acholi did lo mudugo mokiken kono AK-47 unyo artillery because Acholi no rokti Kenya before yubo mudugo. And Acholi did loyo kanija mokiken nyukelija mokiken pin. Acholi was there before any kilija unyo kono gene wadlega mokiken. So what Acholi ma wan machalo wa yero matiki la kumbiri chalo rwot Santo Apire wan wen mir bo miu chwak bore wo ribu ching wo kwede wo yiu tik kede meneno ni aloka ki yom chun ki ripe ma wana miro ilobo pa wan machala chuli ka chit ki luo obedutie chunya yom bravo alego rudi wen me ye loba chuli wo magu ching wa ka chil wo ribu ne ki rwot Santo Apire chilu wen mo biloy wan peke we kong do achana ko don ke ni bang chalo keno magwako yes ruora char kong dong ki we dongo ke ni gwang chalo keno magwako we kong don wanen ka en dong tamane en twero bedo tek la bon luak ilobo kany atek ke luak ibedo tek ke luak so one when ruodi duju wa yiu ripe ki rwot Santo Apire atiki nero mabe and I'm so optimistic ni suru leadership of rwot Apire of Atiak machala ruodi pa chori wabi bedo ki yom chwin wabi bedo ki kuch wabi bedo ki ripe wabi bedo ki kwa mabe lo bachuli so gin batie mer en eno ripe ki ma ubeti materi queen wan machalo wana chuli wana chalo tiana chuli kachil ki kagaluo wen meneno ni lwen batie ikom ngat mo ki ken unyo kom one of us is the fight against all of us so what ribu chingwa wachu kachil me chogo chan ke demi dugu badreju matie igangwa unyo idikal mamek wa wan machala chuli afoy rod lo ba goku